Sa nama je doktor reprezentacije Bosne i Hercegovine, doktor Karabeg. Evo ono što najviše interesuje bosansko-hercegovačku javnost, stanje Miralema Pjanića i koliki su izgled da on nastupi u petak. Prije samog dolaska ovdje ja sam imao prilike da pogledam CD koji mi je poslao ljekarski tim Rome. Iskreno, povreda je izgledala i na samom pri pregledu snimke same povrede i na CD-u izgledala mnogo ozbiljnije nego što sam imao priliku da pogledam kad sam ga pregledao sinoć. Jedva sam čekao to pogledam. Dakle, nije samo važan snimak, bitan je i klinički pregled pacijenta. On je, dakle, psihološki u stalnom kontaktu je bio s nama i psihološki je jako pripremljen i motiviran. Njegov lokalni nalaz je bolji, ali još uvijek, dakle, ako imate povredu ligamenta, taj nalaz onemogućava agresivniju terapiju. Za određene stvari treba vrijeme da bi se oporavilo. Znači, njegov lokalni nalaz, kad ga pogledate, i njegova opća sprema su iza psihološkog statusa koji on ima. On ima veliku želju da zaigra. Objektivno rečeno, dakle, za svaku povredu, ono što bih rekao, sistem povrede, svaka povreda zahtijeva svoje vrijeme oporavka. On ide na najbolji mogući put. Dakle, njegov psihološki status je iznad lokalnog i općeg. Zamislite, 16 dana nije trenirao i danas je prvi put išao pravolinijski. Danas je imao i vježbe snage, vježbe istezanja. Što je jako važno, dakle, sad mi radimo sa njim, dakle, fizikalnu terapiju, lokalnu fizikalnu terapiju, ali vježbe u fitnessu. Znači, to su sve vrste vježbi koje trebaju da doprinesu njegovoj općoj fizičkoj snazi i, dakle, jednoj propriocepciji, znači jednoj koordinaciji pokreta. Ona suština, što bih, dakle, u nekom zaključku rekao, čitav stručni štab i mi, a i sami Miralem Pjanić će učiniti sve da bude što je moguće ranije spreman za dakle, punu sportsku aktivnost. Koliko će to uzeti vremena i kako to ide? Mi smo imali priliku, dakle, samo jedan dan da sa njim radimo, ali ohrabrujući opet kažem što je prvi put trčao. Na kraju kraja, prije 3 dana nije se ni oslonio na tu nogu. On je 14 dana bio na štakama. Znači, tek prije 3 dana se oslonio, a evo danas je prvi put trčao. Dakle, mi imamo određenog optimizma. Dakle, mi jednostavno učinit ćemo sve da ga što prije osposobimo. Da li će to biti dovoljno? Da li će to biti dovoljno? Dakle, da stručni štab i Miralem i mi odlučimo da igra, to ćemo stvarno vidjeti. Vrlo je teško u momentu reći. Dakle, terapija je u toku, čini se sve i mislim da ćemo sigurno sa ovim pristupom 3-4 fizikalne terapije dnevno i sve ostalo ubrzati njegov oporavak. Koliko će to biti dovoljno, to ćemo vidjeti. Evo, kakva je situacija sa kapitenom reprezentacije Emrom Spahićem koji, koliko znam, ima problema sa sinusima? I to velikih problema. Imao je 4 dana veliku temperaturu, 4 dana, nakon toga je punktiran 2 puta, znači imao je upalu sinusa, s obje strane nosa maksilarni sinusi, podvojenom antibiotskom terapijom je, tako da uvažavajući njegovu želju, veliku sportsku želju, motivaciju i dakle, ja mislim da ćemo mi sve učiniti i siguran sam da neće njegov nastup biti upitan, on će biti spreman. I za kraj, evo, povrede Edina Višća i Borisa Pandže. Boris Pandža je, kažem, u oporavku na najdonjoj granici oporavka. Znači, ako je oporavak najmanji 5,5 do 6 mjeseci, pa do 8 mjeseci nakon povrede križnog ligamenta, on se oporavio na najbrže što je moguće. Znači, sa 5,5 mjeseci već je odigrao, dakle, jedno duplo vrijeme utakmice u Belgiji, dakle, za svoj klub. Bio je na klupi, dakle, to je bio za drugi tim, bio je na klupi za prvi tim sada, što ga trener nije ubacio, on je bio spreman za tu utakmicu. Ja sam ga pogledao, naravno, sinoć i to oporavak ide izvanredno i lokalni nalaz je odličan. Znači, nema smetnji za igranje utakmice. A što se tiče Edina Višće, on je povredu dobio na zadnjoj utakmici koju je odigrao. To je bio dobar udarac i sa stvaranja hematoma u stražnjoj potkonjoj loži, dakle potkonjoj loži, koji smo dokazali danas ultrazvučnim pregledom. Dakle, da nema povrede ligamenata, ali ima hematom. To ga onemogućava, vi znate smo ga danas poštedili, da treninga kao i 4 fudbalera. Znači, danas nisu trenirali Pjanić, odnosno nisu punim intenzitetom trenirali Pjanić, Edin Višća, Ognjen Varanješ i Spahić.
Međutim, mislim da će prekustra moći trenirati. Vidjet ćemo, ozbiljna je povreda i kod Višće. Prilično je hematom, trebamo ga razbiti i tako dalje. I mi smo njemu dali lagani trening, ali i taj trening je morao biti prekinut zbog bola u stražnjoj loži, odnosno ahilovoj tetivi. Hvala vam, doktor, i nadamo se dobrim vijestima u petak. Kažem, učinit ćemo sve što je moguće, na maksimalnoj granici mogućeg da osposobimo shvatajući značaj ove naše utakmice. I ne samo to, bilo koja da je u pitanju, isto bi to uradili, ali kažem, dodatna motivacija za svi u njih je da jednostavno želimo svi i da čekamo tu utakmicu, ne trebamo sagoreti u psihološkom smislu, dakle želimo svi da budemo, što kaže selektor izvanredno je rekao, kaže ovo je samo malo važnija utakmica od svih ostalih. To je stvarno tako, treba i doživjeti tu utakmicu. Hvala vam.